Predstavljamo novi način ožičavanja ramova putem jedne pneumatske hrpalice. Za to je potrebno uraditi jedan okvir, znači spolna dimenzija rama. U ovom slučaju to LR ram. Da bi uradili žičenje tog rama potrebno je naći odgovarajući materijal, odgovarajuće kleme za takvu vrstu ožičavanja. U ovom slučaju koristim kleme 4,6 mm i 8 mm dužine. Sad ću vam demonstrirati kako stvari to izgleda. Znači na kraju se žica peče, početak i kraj uvijemo malo i znači čisto potrebno malo zatezivanje uz pomoć zatezača žice. Dobili smo brzo i efikasno jedan lepo užičan ram. Ko gitarica. Hvala lepo.